Wona-ke umthanyelo lo ngoluntu lwabantu uvele uyisikhali sabantu emakhaya. Umthanyelo lo uyavikela izinto eziningi. Nxa ulomntanakho ongena phansi emayini egebha la magolide atshiwoyo, emzini lowo okulomntwana onjalo, umthanyelo uyathanyelwa umiswe uze uyelaliswa nxa esephumile emgodini. Kuyamvikela ukuthi engadilikelwa umgodi. Siyananzelela kathesi ukuthi abasakulalela abasakusebenzisa abantu bethu abaningi bayaphelela emgodini. Okwesibili la isikhali lesi njengoba ngisithi siyisikhali. Nxa ulomntwana olisotsha ohambe ukuya kulwempini angavelelwa izingozi eziningi. Kodwa nxa kuyikuthi umntwana lo kakabuye empini sithi uyahlala noma iminyaka 2 3, batshele baqongose ukuthi nxa beyithanda ngangcono bewumise umntwana weze ebuye empini. Bangavela bewulalise isikhathi la uzawonakalelwa ingozi impilo yakhe esempini. Yikho asinanzelela ukuthi yikho lakathesi sawufica lokho kuthiwa ukhona umthanyelo. Kungaze kuzameke ukuthi kuyadingakala ukuthi imithanyelo besenzele eminye kodwa imithanyelo yesintu kasiyekeli. Yikho silabeluki beselukela thina sithenge lathi siyesebenzisa emakhaya ethu ngenxa yokuthi kulusizo ekhaya. Umntwana oyintombazana esiyoyenda ukuze amaseko akhe aqine, umendo wakhe uqine. Anti nathi ngumendo thina kwathiwa ngamaseko akhe aqine ekwendeni. Nxa ephuma lapha ekhaya sesiyakwenda babemnika umthanyelo kufika athanyele iguma lalapho ozayendela khona. Nxa evuka ekuseni losonyongwana wakhe labana abanini muzi balele bayavuka bethatha imithanyelo yabo leya basukelayo kwabo bethanyela iguma lelana bethanyela iguma lelana bebuthelela izibi bethanyela iguma lelana. Nxa bathi bayavuka befice ukuthi omalukazana sebeqedile sebeguqile. Nxa beqeda laphana beguqa laphana abanini muzi sebezahamba bethi lapha ade bebuthelela khona elokhuzeni izibi bakhunge balengcebethu yabo futhi ethungwe ngakho khona lokhu ilala eyokubutha lezo zibi beyezilahla. Ingcebethu lana sisitsho ukuthi isimtshadisile lo mthanyelo usumtshadisile uzafica ukuthi umendo wakhe awusozuqine awusozidilike. Kathesi imendo yabantu bethu iyadilika asingeke sikutsho ngoba sokuyimpilo yakathesi ngoba uvela ukuye sendile kudala. Akuseyanto ongafika umtshele yona. Ngemva kwensuku ezimbili uzawuthi ufanyana sehlukene lomkakhe. Hawu bathu. Ngoba kabalandelanga isiko loluntu lwabantu. Abantu abahlukanisi isiko ukuthi isiko lona vele yikuyi into okuthiwa lisiko yikuyini emuntwini. Kodwa singabuyela kibo wena basitshela iBhayibheli bathi isizwe singalasiko sinjani sifile. Lapha ke okunye njengoba ngikhuluma ngathi umthanyelo uyisikhali sokuthi eluntwini lakithi kulamantombazana aseqalisa ukuba lamabele abadala bathi izimilamlotha. Amabele lana ayabengakabi ngamabele okumtshengisa ukuthi angaba ngamabele ukuthi aye eluntwini lukamama. So amabele lana uyabevuka ekuseni wathanyela ngomthanyelo eminyango eyathanyela azaphela. Sekuphuma esibili yiwasemkhomba ukuthi kathesi sesiyakuba inkazana esizavutha kube inkazana. Kathesi abantu bethu abasavutha kuba ngamankazana ngoba vele uhlethi vele khona phana uhlumbone sezithwele 13 years. Kakhanyanga ubuntombazana bakhe. Lapha nxa senze njalo umntwana lo uzavuthwa avitshe abe inkazana ejiyileyo. Kuze kuthi labo abafana abamlandela amajaha amlandelayo atsho ukuthi amankazana la nxa ehamba laphana yazibona ukuthi inkazana for sure.
aphela ukuba inkazana laphana vele abafana bengakamlandeli kangako besayisaba kubuye ukuthi useyintombazana ke kathesi anto kwakuthiwe inkazana seqeda ubunkazana sesiya kuntombazana kuntombazana kulapho abafana sebemlandela khona bamlandele bamlahlise futhi ubuntombazana sesiba ngumvana nxa engumvana laphana uyenda ekhaya abantu abethu bafuna ukudla kwesintu imizimba yabo abakujayelanga ukudla lokhwana kwesintu okunye kuyabe kungaphekwanga okunjengabomcaba kuyabe kungaphekwanga bayasuka sebequmba bebe sebeshwele ukuthi benzeni nampo begijima siyadinga ama-instrument kwenkono kubenatha kanti ke khona esintwini ukuthi kupholise khona kwana kukhona okulula njengakayifika esitolo uyathatha umthanyelo emnyango ekhipha kuyisisu kwakhe kwaso sokuqumbila thanyela qumbo suphuma sokuphelile njengayenzanga lutho kunye kuyanga sintu sasisekho ngoba lemthana kabasawazi ukuthi bawusebenzisana bona basithe ukuthi umthana uthanyela kuphela izibili ziya hayi umthana uthanyela izibili umthana lomsenzo omningi emakhaya njalo umthana uthanyela ilanga litshona ilanga lingavela litshona umthana ungathanyeli ngawo ungaqali nxa kade kulezibila lana kunjalo lezibili leso lizavuka likubone kuseni laphana umthana kungathanyelanga tshona ususiye esibayeni ngoba umuzi isibaya nxa kuyutanhlana bafuyile bengazinjalo izilwane lokho impisi nxa siqalisa ukuba khona vela zidlule zingathanyelanga khona lowo muzi uyathi inkomo yakho bani manje isilwane namhla kuthiwa kule mpisi inkomo yakho bani manje impisi namhla kula maganyana inkomo yakho bani ngenxa yokuthi bathatha umthanyela litshona bethanyela bavulela izilwane ngoba anti litshele ngathi umthanyelo bantwana uyisikhali anti ngikhulumile nanzele ukuthi umthanyelo uyisikhali somuzi wakho siyisikhali empilo yakho uyabusuzithengisile wena sumangala abanye abalandela isiko labo uzosekuthi akho ezakho bani vele azikazi uyazifica nxa zivele zikuthi ziyenze zilandela isiko lakhona nxa zilahlekile umfana kumele ethatha umquba osesenta yesibaya azofaka ebhodweni ephekayo abese umbokotha lapho ezikhona vele kunjengawo sizwa sithi asihambe hayi wena mina kamfuna ukudlula ngale hayi inhliziyo yami ayifuni uthi uzokhwapha edlula kwawo izwe kwapha abantu ade bengabethwa nje lapha ade dlula kwapha izwe bathe befika labana lokho bathi bafika bachayisa le crossfire babotshwa lina kuhle kwaliceza kwathi lingayi ko crossfire liyebotshwa anjawo uvikelwa ngumthanyelo wakho susimpilo umthanyelo nje ungalani nje yiwo susa umthanyelo ubambi umuzi womuntu